Kewigunan kartu prakerja sekadi antuk ngicenin pelatihan kompetensi, sertifikasi, ngantos insentif. Kaptiang si dedahat membuat majeng para pamikarya rikalani ngarepin pawesana kaon COVID-19. Pinyungkan COVID-19 sani ngawinang pikobat ageng ring sejeroning pidabdap pariwisata ring Bali, luire antu akeh nyane pamikarya sani dirumahkan, termalik keni PHK, kewintanan kartu prakerja sani ngicenin makata kuigunan, ngawit saking pelatihan kompetensi, sertifikasi ngantos intensif, kaptiang presiden ngicinin pidabdap sani danganan salah-salah majang ring pamikarya sani keni pikobat benjang pukuran. Ring sajeroning pelatihan sani kaicinin, para pamikarya madue kartu prakerja, talar kaicen makata parikrama miwah penguruhan indik wirausaha. Dadosnya nih pamikarya sani sampun nyarengin pelatihan, presiden malih dados pamikarya untuk membekal sertifikat kompetensi wiadin ngewangun usaha praragan utawi mandiri. Pelatihan kompetensi majeng ring pamikarya, mejantan ngicinin makata pikona becik, sani tatkala kahanan nyani sampun memargi utawi pinyungkan COVID-19 sampun ical, tina ipun presiden makarya malih ring perusahaan. Pamikarya sani madue kartu prakerja, presiden nyelehin pelatihan sani kepuleang anutin saking kewadadan ipun suang-suang. Bisnis Bali Nguningayang.